Pozdrav svima ljudi. Sad sam upravo ovdje isto u motelu na doručku, pa sam odlučio da vam ispričam tu, kako se kaže, razliku između ta tri. Bio sam i u hostelu i u motelu. Međutim, htio sam ispričam da tu nikakve razlike nema. Mislim, ima nešto cijena i to. Ali u hostelu sam bio, tu je bukvalno soba kao kad iznajmiš kad su njene, isto tako tu u hostelu. Evo, bio sam sad u motelu ovdje, tu je malo bolje. Znači imaš internet, imaš TV kao sam pokazao, to što mi klipu iz motela, onako plazma i to. I imaš malo jače u fazonu grijanje, to. Zavisi u koji uđeš, ima jače grijanje. I onaj veliki onaj kao bračni krevet ima, kao što sam mogao da vidite sada. A hotel, tu ima isto bračni krevet, isto ovako TV plazma, kao što možete vidjeti iza mene tu možda čak i večer, ja sigurno, internet ima naravno i u sklopu tog svega bazen. Znači ja sad idem za Fortunu, tu je za Banja Luku, idem sada, ali ovo se predomišljam gdje da prespavam večas. Pa sam odlučio Fortunu, zato što tu je, sada ne znam, njem za to hotel koji je najjeftiniji u Banja Luci, znači najjeftiniji. 35 maraka, imaš bazen, doručak i naravno tu sobu, imaš tu sve. I sada se vratim na staru, kako zove, nisam baš da rekao detaljno. Da, hotel imaš jelo, bazen, sobu, internet i ovako veći, naravno, bolji TV. Hostel ima samo sobu i kupatlu, to je to. Motel, imaš doručak, kao što u hostelu nemaš, jer sad ja jedem, ovdje, znači doručak, sobe, to je sobu, treba s bračnim krevetom i plazma, TV, internet. Dosta je razlike između motela i hotela je bazen, samo bazen. I možda čak u hotelu je malo bolja hrana, možda, sad ne znam. Tu, između motela i hostela razlika je isto hrana. U hostelu nemaš hranu. Tu. I naravno hotel i hostel, to je opet razlika i hrana i bazen. To u hostelu nemaš. Da sam još htio da vam kažem za... Da, i to je samo, i naravno hotel je kao fazon 5 zvezdica, bukvalno ja nikad ne bi platio hotel. Da sad je uzas imam 1000 maraka. I da nemam gdje da spavam, da jedini hotel u gradu mome, na primjer, u Čelincu, da jedini, to je blizu Banja Luke, Čelinac, da jedini hotel ima u Čelincu, ne bi ga platio. To što je skupo, 100 maraka, i zato što ne isplati se plati. Šta ti tu imaš? Evo, na primjer, dođe, zalegniješ, kupa se, što ti je to? Niko nije budala da ide u 11 sati noću da se kupa bazen. Mislim, možda je neko i ode i to sve, ali ja nikad ne platim. Nikad. I to su te tri razlike između hotela, motela i hostela. Bio sam i u hostelu, sad sam i u motelu, bio 4 noći, bio sam i u hotelu.
To su te razlike, znači, kao što sam sad rekao, motel ima hranu, internet, sobu s bračnim krevetom. Hotel ima bazen, hranu, možda malo bolju od ovoga. Mislim, ja sam izrado sebi sam dočak, pošto volim jaja da jedem za doručak. Možda je tamo bolja hrana, šta ja ne znam. Tu imaš bazen, hranu, internet i soba s bračnim krevetom. I TV plazma. Kako ti, mislim, a hostel ima samo soba i spavanje. Možda neki internet priključen na to. Ko zna, je li jak ili nije. I eto. Mislim, ja svima preporučio, mislim, moje mišljenje znači da ne plaćate hotel. Mislim, to jeste skupo. Aj, bez veze, 100 maraka dat za to, a može se, na primjer, splat 5 noći u hostelu. Gdje je 20 maraka. Mislim, što je realno. Jedno, ko sada da se kućiš, na primjer, zbog slika na Instagramu i to nešto malo tamo. 100 maraka plati to i kao slika se u hotelu, taj hotel, bazeni, ovamo tamo, to je to. Dajte, teretana čak ima kod nas u Banja Luci u hotelu. I to ima kod nas u hotelu. I eto, ovo je sada jedem. Mislim da bi se ohladilo čak ovo. Pošto pićem za Banja Luku, ima autobus. Možda oko 1, 2, ne znam, nijem tačno kad ima. I eto, to je to. Ja svi se nadam da ste mi skontali šta sam htio da vam kažem sada u ovome klipu. Ako ništa, jebi ga, pišite mi, svakome ću odgovoriti na tome. To je to, zapratite me na Instagramu, cbrat.youtuber. Na YouTube me zapratite, cbrat. Stisnite like, subscribe. A mi se vidimo u idućem klipu. Pozdrav, čao.